Apabila ingin anak tu ilmunya berkah, satu, tolong hargai guru nan majainya. Sudah nak wak khatam Quran biswa, temui guru tu, mau kasih ustaz, mau kasih ustazah, lah baca nak dan mengaji, lah pandainya mengaji, lah pandainya baca Quran. Tolong ikhlaskan teh ilmu nan bagian. Tolong agi maaf kami, kok kami jo anak punya salah. Ambo guru dulu Pak marasuan, yo ibu ti kami guru ngaji ku Pak. Susah bono majana dulu Akini bagoleknya, gurunya lupa nyundang. Siko le adalah bagolek nak kata Quran Pak. Bagolek ku apa so siko? Berelat, baralek, bagolek. Lai ada orang siko bagolek sudah datang kaji. Lai, kalau ada nam bagolek Bu, nam pertama ke ibu panggil adalah gurunya. Iko indah Bu, lepas jadi orang pergi makan kamateknya kami. Ndak payah ustaz pi baralek batu. Anak murid ustaz bergolek, golek khatam Quran. Ndak dapat undangan. Ndak, urang lari pupuan. Nan urang nanti pokok soto membayu indak. Soto maju indak. Tiba bergolek. Hanya doang, kami na maju siang malam tak. Abi ko gangkuang ko Abi tepat trompa. Abi timo le ibu de gie. Tiba bergolek. Lupa le mondang